loi te hono bon savin chi bai avelin ka hin lem ki no ve tu ni khwai se dio he le ping kon tu sim ki dang ta khat a in ngai nom umma ma jeng a in hi chon a long ke ya na ngai din ka hin te me tu hin athosim che dan chu ga ve hlau hi te bihar gama khosung khat na hin low ball mi in sung khat na hin naw sen khat ahung ping in hi che chapang no chu kumli ahung lina anu le apa ko ma athu sei chu hello chun natimulu thojeng ding a he aman a sei chu kamen hi urmila a he poi karina mittal zo a he ke hi mi hausata ka hi mittal motors nei nu ka hi cha ni jong ka nei je ka in sung mi te ho mumbai a umuve hi chu kom na hi ka hung khiel a hi ke hi min hena sa sa e na thau a hi hi che phula dinga chu hunga ka hi atin chuti a hi le hi che nu mei chapang nu chung changa thodi chu e pi a hi ta dem ata ase a hi jeng dem ole azo ase ya thusim sim thu ase a hi jeng dem hi che do an zo se don but na chu na het lom le akipa na konin achai na ge anangai din ikite mo be chutile athusim che dan na het thim ding a hi tun thusim chu ga pantaw hi te bihar gama khosung khat chu nisa ahung so do to kilhonin mi ho zong athogam ji tawin hi che khu mun na hin in neu cha khanin ram bharos le aloi nu santi le achanu urmila to an chengon urmila hi aum chan chu iwe ji le ipiham khat hola hile akilom ji in hinla chapang dang ho to akibang pun hip be en om ji in mi pau be lo khat a hin hinla ahung pau do ting chun kedang ta ta asei do ji in hinla kumli alin ni hapta khat jobin hiche in neu cha sunga cheng ram bharus le santi chu urmila thu sei do ho ji chun akaden phon jing in a hi hichini chun santi chun achanu urmila chu ruti ane sa in a hi le urmila chun khatwei ham chu ruti aga ane in chujobin english pawin theng selin hitin ahin sejin a hi mother this food is so bland I miss the continental breakfast Alfred used to make for me santi in akhuna ruti achoi chu akitang lajengin anu chun kedang asabe se jengin english Alfred continental breakfast ti ho chu anaja kha lo anahi jo tabang hi aman anaja khapun hije chun santi chun tija pumpumin hitin adong tan boy ipi sei nakisa ham atin ahile ichikoma hi ipi ka bol ham hilai hi ka in ahi poi ke mumbeya ka hi kamin chu karina mittal ahin urmila ahi poi ama oso dan chu chapanga to akilo tapon feeling set mo po na nei ho holim abang zengin kaloi pa min chu kunal metal ahin metal motors nei tu ahi ama animal zong omin jet lang ama za thilamel chi zong ome mihau sa ta khat kahi ke thi dan chu ahi le global hospitala vir apina hi thi kahi kaloi pa kunal ko makachi no me atin ahi apa ram barosun kot kha bula ama thu sei chu anangai ahin kedang asale jeng tan hiti ho chu ipibep ahi tadem ole hichi chapang no chu khat to bin doya abol ahi jeng dem tin hosunga thilhe thim ho ko ma apui lonin mandir ho a tauna agaman pi ji lonin hinla urmila thu sei ho chu aki khial chom di pon ahi hiti chun ani ni in akidang che che jeng tan asang khol e de du ho chu aben akap ji in ke ko ma won hoi ta ta design chom chom ahi chule ama ho in leya kideng chu aven ke in chu thupi ta ahi so jong zakhat wal jen ka nei ahi chule english pau jong hoi ta in atho thejin hinla ama hi koi makoma ki chu jong ga hide ki lo ahi ama hin akhut awai le ji in aum dan chu ama personal secretary thupi nei hile kilom bangin miss di soja schedule my meeting with japanese delegates khosung mi ho chun mingol ahi atitawin hinla ram bharos le santi dinga chu i ti a ki sai thei lo ding thil ato hlondanin aum do tan ahi hei ti chun phat achi chen urmila chu kum gate ahung hling tan
ama hi Mumbai ya dingin ni bejen anazam do khatan hinla khosung mi hon ahin le mat ki ji un ama seidan aba le mitar motor si kunal le ama hin tundo ahi hichu midang khuna amo lu ding chu aphallo danin asejin ahi khosunga school akai masak pen ni chun skula headmaster pa chu asulung dong le jengin ahi headmaster pan amin adongin ahi le my name is Karina Mittal, co-founder of Mittal Motors, but for now you can call me Urmila. Headmaster pa chun ama sa pau tho chu angajin alung dong le jengin ama chun class gate ho question ho jong bai thenin solve abol do ji in ahi India gam sunga economy ho chung changa jong holim na abol ji in nikhat chu Urmila hin headmaster pa chu a office a aganai khumin ojapu nei ki thopi anga je kathu sei ho na ta san lo ding jong ka he hinla nangman nei ki thopi lo le ka hin kho hi ki chai de jeng ding ahi chule ama thu sim le ajipa kunal achapa vir company hung ki patdan thu sim chule athi jana thil dan jo si chu headmaster pa chu angai sa tan lala chan chu miching le khathim ahi ji chun chapang nu thu sei chu I chan ham khat di idingin ata sanin hiji chun aman jong Mittal Motor Mumbai ya ding chun lekha thot tan hichi lekha thot na chun Urmila thu sei jo si chu aphapu tan lekha thot jing wang chun hichu Mittal Motors chun ahin don bu diu chu anata san lo hil anahi ama thu sim ki khelna ahung na chu ahi le hapta thum zovin khosunga postman pan ki thingpumin government lekha lala chan kunna chun ahung petan hichi lekha chun Ministry of Home Affairs Gov of Bihar Sil an tan lala chan chun tijapumin lekha chu ahung tan hichi lekha ki sun chu ahi le Mittal Motors in na lekha sut hi akigyal poimo e ti hi ahitan hichi ke sungchang hi apoimo dan akiven government in case in boy pidingin district magistrate Anjali Singha chu appoint akibolin district magistrate amata hunga hichi chapang nu chu ahung ki mu piding ahi lala chan chu atijat walji chun aul aphul jengin ahi ama in anapa do chu thu hung sang dingin amutan hichi ke si chapang khat su to mai thil hitalovin national level a case khat danin ahongum do tan hichi case boy pinu hi ahi le thugu kisel khol do thim ta khanin jong anna ki hen ahi khosunga hichi thu chu ahungza do phanin mi pi chu along dong gam tawin ep hi jong le thudi chu hungpo te dingin a tan EP hungso ding hamwang aki hethei tapon DM Anjali Singha min hi mi phalohon aki chat penu chu anahi ki ne ama masanga hi yo ki sei ho jong ama do chet jeng anahi hichi kes hi ama khuna alu na chun aman jong hichi hi ta sa mi hem nat na jat khat hinte anatin hinla Mittal Motors a CEO Kunal Mittal in secret document ain thot ho chu asim pha nin aman jong kidang asan hichi chapang nu thu sei ho hi keile kaloi nu Karina inbo ka het hlon anahi ti jong akisunin hichi pha chun Anjali Singha chu ama team to khosunga chun achi tawin jeep thumjen Ram Bharos in Maya akinga chu khosung mi jo si chun aweding in ahin ungkol jengun Anjali chu jiba kon chun ahong komin sari bangli khat akiwonin mitbe vom khat akibein santi le Ram Bharos chu atija le hlonin Urmila chu thip en atowin amit ha chu iwet le tija na I macha anei pon Anjali chu ahongin Urmila kom chun ahong towin amit be aladoin onem hevin namin Urmila ham tin adong tan chapang nu chun sapawin kamin Karina Mittal ahi eiki thopi dinga na hungjong ka he phat chun Anjali chun aphai Karina Mittal nahi le kado hi neidon bunin o atitan nang le kunal na kimuto masak pen na hlon chu hoilai mun ham hichit thudo Anjali in anei lo na chu ahi le hichit chapang nu hin amadon don asay jing khat to ham ahi lo le thuta asay jing khat to ahi dem ti vet na dinga ado anahi
chapang nu chun amit asingin chom khat jabin Mumbai orphan home khatna kana ki mutu hlon a hi hichimuna chu kahung ki seili hlon a hin kunal hi keisangin kumni in ata zon keini hin car company khat sim do ding hi kana tup hlon khat a hi hichipe na chun keini hin sumcheng khat jeng song kana nei hlon poi Anjali chun anot pet achun ima asunin hichi athu sei ho chu mi pi het anna hilo khat a hi company min chu itida na Mittal Motors nasa alon ham Mittal Karina Motors ipida nasa alon lo ham kunal in anna sei jing khat chu a hi le company dingin nang hi akhom pi khat na hi akhom pi chu kimuthei ji lo a hin hinla ahat na chu a hi jinge Mittal min chu ama a hin motors hi ken kana tup jing khat chu a hi hinla keini hi agu a kana ke ho na hlon a hi company a 50% share chu keimina a hi hi chu trust khat mina ka koi a hi hi chi thu hi ke kunal chule ka advocate pau Mr. Advani tilo koi madangin a hapoi ke ka thi zo tiang hi chi share chu kachapa vir hi kumsom ni lekhat alin tiang ama mina transfer dinga anahi Anjali jong chu phat chom khat ahongai den jengin aji chu hi chi sum thu asei hi sumlen a hitan ta ahong hi le Mittal Motors dinga jong kisat ta ahong hitan ahi le nang sei dung zu ya chu chana nei ji a thidanin na seijin hospital min chu ipiham doctor pa min ipiham chule nathi lo na aji ipn ham hospital min chu Global Hospital Mumbai ahin Dr. Pamin chu Thido Almida ahi imajaw se chu phatikay chan achi hlan hinla nurse khanin injection ei kap jowa kon chun kahai ahong ha asan ke hi penicillin allergy nei mi kahin hi chi thu jong hi keima file a achung pena asanin akisunin ahi wangin hi chi injection chu ei ka mun hi chi ke si thi keu se ahi talovin tol thana ngo na chu ahung hitan hi chi chapang nu hin Bihar gama uma Mumbai doctor ho sat vaidan thu le gu thima ama kitha dan thu ho asejin ahi Anjali hin do na ha ta le achai na ke dingin dong dingin akigel hatan kunal Mittal hi chiko muna hongding ahin Karina di ta chu nahi le kunal le nangle lejin na het lon thu khat nei shape in atitan hichiphat chun Urmila chun Anjali anai phejin akola chun thucheng khat asei pe tan hichiphat chun Anjali Singha jong chun kedang asale tan Anjali chun Urmila lang chu aven ata asan thei pon hichichapang nun abil kola athu sei chu mo thu anahi lodan anhe hichi thu hi kunal Mittal dinga government dan to kitu lowa ato na jong hong hi thei danin a omin hichipet ta chun gari tam thim ahongin hichiko mun na chun ahong ke ngatan hichikar ho chu Black Mercedes le Range Rover ti ho anahin hichigari ko chu ahong ke hongin ahi le mi sang thim ta khat ahong do tan hichu kunal Mittal anahin mijaw sen kidang saten evidence chengun tuwa hi Karina di ta ahi lo chu hong kilang te dingin a tan kunal Mittal insung ahong lu chu mijaw si athip che jengun Urmila chun kunal chu amu mu chun aton akonin ading ta in mitlipumin kunal lang chu aven chujawin achi in kunal kengbul chu aga khoyin India chon na dungjuya aji teo kengbul akhoi ji bangu khun Urmila injong aga bolin Urmila in nahungwai geje atipe in kananga na asot ta je kunal chun sei beding heva alovin milim tunin akitung den jengin ama to hong kilon khom security ho advocate chule kunal jitha anu sonia ama hi model khat jong ahi ama ho se chun kedang sata in evidence jengun sonia chun muthada thim ta khon aven ahi Anjali chun Mr. Mittal ama hi Urmila ahin hinla ama hin najinu abeita sa Karina chu kahi ati e kunal chun hichi chapang nu chu phateke chan aven hichi hi
thil hi theilo a hi karina thikal hi kumko lang zen achi tai hi chi chapang nu hin nang le na loi nu ki ka a personal thu ho jing zong a he ati pe tan ama hin orphan home nakimu to hlona ko na company a agu a shareholder petan chan abo na asei do a hi hi chi phat chun sonia chun ain latanin hi cho hi manlo thu a hi bowe meter motors nei le go la pi na dinga hi khat towin hi chi chapang nu hi ain hil them khat to hin te hi chi phat chun urmila hin sonia chu jang ke jin aven kele kunal in hi chi company tun do na dinga lampi dunga lunggel kadani hlon a hin hi chi pe na chu nang hoya na him hi chi company a hi nang member khat bo na hi asim do le atung do tu na hi poi urmila pau cheng chu angai le anei tu pau bang a hi ji chun sonia jong chu chom khat athip be jeng tan kunal in sonia chu apho thimin chuphat chun kunal in urmila kom chun a hi le nang karina na hi le chabi chu nei pen atitan anjali jong chu along dong tan itabang chabi na thum ham Mr. Mittal atitan kunal in urmila mai chu aven ikinep na chabi ama sa pena workshop kot kha a code in su lon chu hichi code chu ilolhin lona password in ahong pangtan a hi hichi code chu karina le kenbo kan het lon a hi hichi in sung chu athip che jeng tan urmila dinga chu achaina patep na chu ahitan hi chu chapang nu chun asai theilowa a hi le hi chana chu kimo chai jeng ding dana ana a hi urmila chu ahung nu jin akhut jet lang ahin la do in ke tu ke thakanin ain sun tan a hi le kunal jong chun kidang asawalin akhoda den jengin hichi athu su chu kunal le karina akimu to masat pen ni hlon nisim chu anahi hichi phat chun kunal chu to la to hlan chapang ka in akap jengin in la thusim ahung lamdang ding hi awat na la jin anjali in metal kom chun hichi chapang nu hen thu chom khat jong ei sei pe in ahi aman om prison phonic thu jong ei sei pe e operation phonic thu unalin aza phat chun aka chu ahai jengin amai su omol jengin ama advocate pan jong adei lo dan thu jong ahin seyin hinla anjali in apho thimin hichi chapang nu seidan aba le metal motors ahung ki patna chu operation phonic a kona funding hidanin asaye hichi funding chu india dan pi to kitu lo transaction anahi aji chu hichi fund chu dubaya don kha al jabar kitipato transaction anabolu anahi chule athupi pen chu ahi kitle hichi proof na dinga chu karina metal in diary san khat chu anesel mang ahi in sunga mizo se chu alungo adongam tan hichi thu hi pengkon thu keu se hitalowin company len ta khat underworld don ho to aki guizop naw jong mudo ahung hitan kunal metal chu ajinu pengko na aboi keu hitalowin ama chu ginmo in ahung kitan urmila chun hichi diary san chu keini bedrooma kakichen na hon lim kita ana nunga box khat sunga chu kasel ahi ahin tikit tan hichi box password chu ahi le kachapa min vir ahi atitan sonia chu ahung pengin hichu zo thubu ahi hichiru machun box e macha a ompoi kumsagi sung hichiru ma chu ka ahi tai hichi phat chun anjali in kunal chu avichang melin Mr. Kunal na limlon kita ananunga chu box jengem tin adong tan hinla kunal chu along yimbal ji chun aul apul jenge hinla a ompoi tin alu apejin zo sei hile kilom thim ta khon a omin ahi le aphai hichi jachi bihar gam khoneu cha ko na mumbai na na in pi chan jaski bolding ahi ka team ho jing teng le mumbai honglong diu wal jong chu wo sit angai jong le ki wo setting ahi ati pe tai anjali sinha chun mital chu phat apetapon hichi thusim hi chapang peng kon thu se hi talowin mihau sata dandi lowa anakichip na zong ahung na tan hichi thudi holdo theina dinga chabi diary san chu
Mumbai a mital mensana banga kisel danin a khatai ahi lo le chapang nu chun asu tu asei jong hi theina lai a hi chikes a hin mithupi ta tampi jong ahong jaw khatan in la Mumbai alun tengun le dairi san chu amun na divem ole jo bulom ahi jeng khat dem mabana hin sei diu ahi ajingin Anjali le atim ho jong Mumbai a mital menson in pa ma chun ading tabin in sunga chun mital aloinu Sonia le ama advocate ho adim set jengun thu chu aboy la jeng tan Urmila chu gari chu min anu le apato ahungun ichi in sunga chun Urmila aga lu chun chom khat akhongai den jengen Urmila chu aphonin imajo si anakhel chu ke tape atin Orchid hon kasim jong chu hoilang na lu hitam atin ahile Sonia in ichimun chu kasu thengin swimming pool jo kasim ahitai thilui ho le pantabe ho koi kiti chu kei kahin ahi poi tin ain seitan chu phat chun Urmila chun ama chu donbe lovin jang kejin ama room lang chu azon tan in sung chu aning akoi jo si ahesu kejin koima dong lovin jang kejin room lang chu azon tan room sung chu ano mama in hin la room achei dan chu tu lai khang banga hi anasimu ahitai banga chun kunal le Sonia limlin ta khat kisi khat anna kita in hichilim hi hilo ahi keile kunal ka kichen na hlon lim hi chiko ma hi kita ahin Anjali in kunal lang chu aven ahi le kunal jong akun jengen Urmila chun hichilim ki koina nung chu ako tan ahi le forensic expert hon just ahin bol pai tawin chomka lovin scanner chun ahin man pai nga len chilai muna thil ahi chu ahin head do pha nun Sonia mai chu amol jengtan chule kunal jong chu atijata natong ho akobun plaster chu chingthei ta in akho hlatawin chomka lovin digital box khat ahin mutawin mizo si alung dongam tawin hichitu hi nei pijeng in jong anahe pha lo khat chu ahi Anjali in Urmila lang chu aven hiche password hila atin ahi le Urmila jong ache phejin akhut kithing pum chun password vir chu ame lu tan ahi le hiche box chu ahung ki hong tan hiche box sunga chun diary san khat se bo chu an omen Anjali in hichi diary chu la ding aga go le thu hi tizat ta ahong so kitan punal metal chun ama pistol chu ahin la do in Anjali chu adoi tan koi macha na cha lo thailo diu ahi tin ahong peng tan hichi diary hi koi machan achoi do thailo ding ahi tin asai tai kunal chun Anjali chu anung kai tan ken hichi ho zo se hi kanga ahi tan hin la nang ho na ki thuun kaphat lo na hi na cho hin ki nun ahi amai so chu ibe na ahi le angol to atizat chu mu thejin a omin kunal ep na bol ham tin Urmila chu ahong pengin police officer khat nang man na hen den thailo ding ahi kithi bein nang hi mi phalo na hi kamel mahon nain solo ahi je Karina athia ahi tai mejo si ama to kibui tha ahi tai Anjali Singha chu thina ding din muna adin wang chun thi ben a omin hichi phat chun Anjali in hitin an sei tai thu ki sel mang theya a ompoi nom chan hi ve na ahi le hichi diary san sunga hi thil khat wang ahi hichi ji a hi mi jong na tha ngap chat ding ahi ole hichi ji a jong hi Karina in anna thilo ahi jeng dem hichi athu sei chun kunal chu atong khala in keiman Karina kathat poi pangpala thikha ahi atitan Anjali in hichu ahi le ipidinga nagichat ham tin adong tan hichi pe na chun Sonia hi ning chong khana tijat ta nu chu tijapum pomin ahung nui tan mizo sin amalang bo chu abetawin hichu pangpal ahi pui alo theilowa nakitong ahi apar sa kun chun serins neu cha khat ahin lado in henge keima ta in penicillin injection chu kakap ahi hichi diary sanji chun
kunal hi blackmail abol jingin anei ago zo se hi mi donet abol got ahi hi chinei lago zo se hi chon se na kon kilam do ahi anati ji e keile kunal ka ki thu hlona kanalam do hlon ahi achisa lagaw kasu boy sa loading ahi hi chu kidang ta a abol khilna akipun do na khat chu anahitai tol that tu chu pamlam mi anahilo in sunga konzo anhidan ahi kunalin kidang sa ta in sonia lang chu aven ipi na sayham atin ahi le sonia in thudi ka say ahi ahin tikit na lai se nin ama ho jong hi abon wa ban tha gam ding ahi ahin tikit tan sonia chun sirins khat chun ama le ama ahong kisun gotan ahi le ichipat chun mei thal khat ahong ging tan mei chang chun sonia khut chu akhan sherin chu gamlat in agachutan mei thal hin kha ma chu koi madang hilovin anjali dingan deputy khat anhin ruma ningchong khana chu poison la sa a an uma ahi ichipet ta chun kunal in munchom aga vet ka ala chun anjali in jong kunal chu tola ape hlun tom ka lovin kunal le sonia chu polison aman tu pai ngalun kesu solve ahitan mitha tu mat do ahitan pingkun khanin dandi ilawa thil kibol ho ain phung zaltan in la thil khat abol lo om na lajin ahe anjali singh chun hi che diary san chu ain simtan first page a kisun chu asimin ahi le kidang asama ma in diary a kisun chu ahi le kamin hi karina mital ahi kathi ding zong kaki he ne hichi thu hi keile kunal thu sim se ahi poi hichi om pression phonic sanga lin zo a to ki gong khat ahi hichi thil gong tu hi midang khat ahi kunal hi ahi le aman cha le lewbo ahi mastermind chu akitin pe chu akibot talin ahi hichi thu hi akisai lo lai danin ahong tan athum dan hi akipan bep danin ahong kilang tan to gon len ta la a chu neu chabo ahong kilang do danin aomin men mastermind hi mat do hinai lo lai dan a hi aom dan hi a mastermind pa hin imazo se hi lam be na anavet ve jeng danin aomin urmila chun khat le ni bo ahin phone do na lai ahin dairi a pes khat akibotel ji chun salt ball thailo bangin aomin kunal le sonia chu zela aum thontan hinla dm anjali chun men mastermind pa hi matdo ahi lo lai hi ahe kiu kevin kunal chu thudo anei nawa kunal in om present phonic chunga hin syndicate lin ta aomin ahi ti jong apong do tan ama min hi koimachan ahe povin guruji menin bo aki hen hichi guruji kitipa hi india sunga businessman lin ho alam lowa funding abol pi ji anahi hiche funding abol pi ji je chun company ho chunga chun thunei na anei ji in karina chun hiche syndicate chungchang thu hi anahe do dan anahi hichu aman khozal ding anago dahin hiche ji a chu ama chu anatha lo ahi hiche ke si pengkon le tol tha thumai mai ahi tapon national security thu chan ahongei do tan anjali singha chu hichikes a konchun la do anahin chujowin hichikes chu cbi ho pe do anahi kitai hinla anjali chun hichikes hi akim bolonga ada la theilo khanin a umtan aji chu urmila ji anahi hichithil jo se hin urmila chu atong khalhe jengin no mo satain a umji in alangkhana karina ahi na chu ahimel theipon chule kesong akisai thei hi lajin alangkhana evet kit le urmila le anu le apa gen thei hin ko ahi ki nin insung ni jena o danin a omin nikhat hi anjali singh chun uniform ki won lovin urmila te kho chun ahongin urmila chu wadung pangkhanin apujin chuin anjali chun adong tan ahi le tu chana mumbai na chi nom na alai jengem chom khat se tuila chu aven chujowin karina hi achi nomin hinla urmila achi nom poi ahin ti e karina in abol ding akibol chaitan thudi jong ahong ki phong do tan cham na adei tai urmila chun asakawa kon chun
lekha hal khat ahin lado in hichi diary san kibot tel lekha hal chu ahi tin Anjali chu apin ahi hichi hi box sunga diary noya chu ada umdena ahin mi pi boileng lung lai ta a chu kanala do man ahi atitan Anjali chun kithing pumin hichi lekha chu alan hichi lekha a chu guruji min ta chu kisuna ahi hichu Anjali in asimin ahi le kidang asale jengin aji chu ama chu India sunga dinga za ta lamkai khat anahi ama chu center ruling ho geza thunun zo mi khat anahi Anjali in jong CBI ho khuna ape lu naw aji chu ahin hedo tan hichi ke si noi mang thei na dinga chu CBI khuna ape lut bangun tan Anjali in Urmila kom chun hichi hi ipidinga ke ne pi ham atin ahile Urmila in hitin asaje Karina to ding ho akisai ahitai hinla DM Anjali Singha to ding akisai hi ilaje Urmila in noipumin tun nangal sat ding akiba ne hichi phat chun Anjali in hichi lekha halchu asakawin akiku in hichi ke si achai nage kazui ding ahi tin Karina kom chun asajin Karina chandinga 50% share chu code phat sa dung jujin trust khana pi lut anahin Urmila bo chu in sunga dinga chu anahitan chun sumtam pi hi kumsom ni lakhat asin tianga amu thei dingin zong koi pi anahi hiti chun haizat ham khat ahung chetan all in khosunga chun hilzo se normal ahung hitan Urmila in jong sapau tho hole thulin ta asei ho all in ahin ngatan khosung chapang ho to ahung kichim pan kitan anu jong nato in akitho PG tan chule school la jong acheji in nga vet ding chun Karina lagaw chu lungmong hitale akilobin kumsom alin ni a birthday ni hin parcel khat ahungin ain tho tumin achongpon ichu ahongin ahile asunga chun orchid ke khat le card khat an umin ahi Urmila chun Anjali in ahin thot ahi ding chu agel do paijengin Guruji hin dandung zuya gotna chu anamupon hinla phat chom khat jovin right na to sit atu ji a athi thu akizan Anjali Singha chu Delhi langa postlen ta khanin atautan Urmila chu ahung khang len tan lekhasim jong ahin chaitan kumsom ni lakhat alinin sumtam pi ahin mu phat chun hichi suma chun Karina Mittal Foundation khat ahin tung do tan gam sunga nulo palo ho lekhasim na khanin ahung pangtan ama chun ama dingin I macha ki koipun Mumbai ya jong avelin ache ki tapon aman anuta le apata ram bharos le santi to khosunga chun simple ta le kepa ta hin kho mangding chun akigel hatan khosunga chun oza in apangin khosung chapang ho lekha hilin apangtai abang kom le wan chung lang avena a si ho amuteng Karina in gala ko na ahin vena akipa ding chu agelin loite ho tunia Urmila pingkun thusim isei thu chu I chan chu hitahen lang aban teng thusim tha khat to kimuto kitaw hite. Thank you for watching this video.